Pacho last week Tuesday. Na me baba ya kokru mo 17. O baba ya wadi mfie se ni din de sei. O the Gloria Boahema. Hey! Me ma me ni mpon asem wasi. Gloria Boahema. E pacho. Hey! Yentio. E pacho. Na oyemum kakra said oyemum kakra afeso oyemum ana kakra oyemum bet o kasa wote no so ne kasa no kasa ona oba no no batwa me ba no wona achem no wo no batwa ne kasa ne basai e pacho ubisa ne se no ho te se obetima kasa no ho ye be basa de waka no e batwa na nso so no se ubisa ne costing bi dia ontimi nyiwa no wo ho ye ndi obetumi aka e batwa na oka se ehe na akọ school dia wontimi nka onko school ubisa ne se ni din de se ya obaka se odi akọ bu ahima no wontimi nka na oka se ne ma me din de se so wontimi obaka se odi kwa adu na se ni okasa but so o betimi a che o se wote ha ana se wote ha ne de wontimi nyoma bi ne ha adwe wona adwe nka ha na adwe mu omre na onye mum fa mum to ne so ate obi otimi ka se ete se no ka se ye de sa na mamwa hema onye mum yentio e ba cho na obi nipa bonifo bi afa ne na ama na wo ba ako wadi fi 17 e ba cho wo ko 18 no SOMPA FM na de onene wo ye no mu hu no ba cho da bi ontimi ankyere nipa akora onene wo ye oh wo de yi nipa cho oba akwana nya for ma 2 weeks ayo man wa wo man mane ha wate akwada na nya sei for ma 2 weeks wo mane nom no fo no nipa cho start ne mane nom to se ni bufu a o se ma akora ne nom biom krani besu sa na etwa no na de be na be ye no a de na be ye no a ne bufuo minimo so ye unya ne hwekra ne butimi fu so ma akora ne nom na abem oh ti also we wadi 4 months ti utiti free mu akwada no anom no for be 2 months ana mpachora me fanisa so no be 2 months e ba so onom dia o chwo de bo ase mane nom kama se bia time o beka so man ne bane nom ne kom de no ya management di fine ene ohu na why fine why kama ti ya na ne ho ye me mana kono enti we na me de ne ko na onyim nam de ne ko teaching hospital a pampaso ahon nam de ne ko children's hospital patran enti me de ne ko no maka se nyame ya na do no osu asundwe mu a menye ne family plan nyesa mbesa amana anyim bi nam see you enti nyame ya na do ma wo no kra no wantimi an we ye ni CS so mo ye duru se no kwa wo ka no maka se doctor ni around enti ye fa ne ko konfa no chi enti hon na ja mo de ne ko fa hia sa at 7 no ko see na children's hospital ahon mo ni pa mo nim no pa enti me ya no mo se me fa ne nko na me see you na ja nyame ya na do kakra na doctor I feel the say kon ase a won pene na doctor ya doctor for no dey say ko wa ba try so ya no mo say ne sa de on be no operation na de ye no operation na me say ja me nya be ma bia ka ni nyina me a me ti hwe ya enso be ma kro so nim se wono na anyem no o ba try wonim pa wo UGC wa na so me nim no ana no so ankyera me se ma we ya kwado ye we ya na say we bebusa no yetumi otimi de ekochinchini ni pape na asem aka ko hu be ma bia wo de nsa be point no ko bet enso wontimi wodi se nyame amfa fie yenka ase bia se ni se yo atiefo mo fa nche me so akwa ne so na ne ro fosu abo agi mi twam no de nsa trem so de anu ye bia ni ba bia wo sanity efi so oba wonyem wona nim ni kunu ase okwaku ansa na die ni mrem na wo wadura kire o timo sheda ne ko chinchi se mo okokire be makro obetimi di yakone namba bia anso ye hunu na mo busa no se he fa na be makro ne daaye saa na ebusa ne papa wantimi anka ba bi kro na mo busa ne se glo wan na nyim wo kira me na me meche osika de opa bia me de be ma wo se kina me no obeko ni pakro no etimi di ko chinchi otimi di ko chinchi na enso ohun why na adwe se won kira na asa afa na ni so minim betu aye kuntunu ho wo be kwa mu be bi tu ntimi kire fie eno mra sama be kire mu ma mi tidia na asie enti
ne time omo ka say ne moja na no odin nti no yise ye no 3 months die nti nyame ye na dom na family planning no ye de hye yensa ho no ye wo do mo wo ne pane okay nti omo ye no mo say 3 months ne so a me nsa fa ne mbra na afa mo hu say the way I see ni moja na ye pe na no my 5 years na me see you eti last week Tuesday no aye 13th na me de no call me de no call Katie ti e free ka mu see ye no ana o se kwamode no na me say na ye nko inside o na me koto adwan me edi ma no side way the one na wan di a obetimi atwa ahwe enti so ade ne call children's hospital no mo panel ko wo no me anuru ho kra papa me to adwan no Katie inside wa first gate wo na na me to adwan me to didi wie na me se Gloria na ma me bi nso so na me se ma mpa cho me bai na adwen no ofo nti so ya monita ne mama ne so ko ba bia ene ma di dwan so aka ne ho na me se ma me so ya hwe ne mam na o si you ti me dwan so aba na kire se wo to aduane ma na wo die no odidi me hwe ma ne di kura awie num so gu e na odi ni ja maame no na me di ja na maame no unim no pacho David bet me ko beto se no what maame ne te on ma wo to ade ho ho no na Gloria so we na Gloria so sorry wo be pe wo ti me se me kwadwo so aba se me nim na busa maame ne se wo hu ba bi akora no so fa so no what wa so hu ba bi a o so alfa na wo no na nyoma ne hu hia no ana niema ne so oja no ono so akonyam de ne tra so niema ne so si nche niema ne so si wo ba bi pepepe obi afa ne nsankan niema ne si ho a da ma shisheke jeti ya shisha ya announcement wo ho say mi hu ahomache me tena wa ma ne bo eita mo pon ama me catch script ni ba ko na script ni ka me ho ya hwehwe soro ne form okay ya hwehwe soro ene form Gloria hen ye kope no na me sa ko hwehwe akọ ya ni script for na me de ko police station a ko report ye na me sa announce information on me nyina ma chinchina daddy Mrs. Abe mi hu akwa no enti efiri se wu hunu no ene kan wa di sai pacho na kan wa 1 week and 1 day eh 1 week pacho na wotwe baako pacho 1 week ene dafu baako pacho ye be hunu wate pacho kan wa koma to ye pacho atade be na wo ne connection no pacho maternity na o she straight dress a family ya black and a slippers and so ya black o she slippers black na slippers na shiny wo so and a shoe no so straight dress na so no white na flowers I red na did them and I did them but or your chocolate color okay ya besre sompati fu nyina yesu kire mo ye ni su ba ye be hunu wate na se si a woni we ne ba no ho na mana aduane mo abonofo amana na koko mo fa bibia amfrem ifrem nan frem man onofo no no manye yi papa chode nsu onim oh nyame be ya wate o si e fe na Gloria wa hema betu na okọ na uhu no na okasa akosu kra obetwa nani obejisu akosu ya fanchi akese nkoma maami afia abo hema Afrika abo age oni mu ayira mama wa mmompa ya asemu yesi ye be hunu wate me maami na ayira no me wura hopa se koba se obi ehunu no pese ofre ya obetu afre SOMPA live bia na wankasa wo number ye say pacho my number is 0249 pacho 32 50 pacho say so biem 0249 32 50 pacho nyame be ye wate pacho say ohunu so na say bia won timi fa ne ma ha kra o de netina ka mu a onka che driver ni se obesi brema UGC last stop wa wonesi wa obehunu fie kwai kra okay se uhunu kra no anha ho post station bi ben ubia no odi odi ne kwa SOMPA uka edin anambukro mate mekai maami bi oyira ye Sofo Live police station ho na yekoje no free ye na akono pa de yenye bi da de beka si yechi
na so obi ayira pa ye pe na fa fidi we so ye be hono ate wa kuma twe yekọ na ye ne prophet Joseph Opoku adweretia ye ne no enkotwetwe nkomo simadu so emra sei sanse prophet kura be mun ka kire maame se won twen na ne ba no nyira prophet abe ze be hunu sisi a eye tie prophet me mo akwa aba yeja